Teman-teman, kita streaming mudah-mudahan aman lah ya. Let's go. Kita mainin Fire Red Rocket Edition. Oh ya, terakhir kita dapat ini guys. Dapat apa namanya? Steroid buat apa guys? Kita nggak suruh nganterin ini kan, paket. Kan ini paketnya di sini gak sih? Oke. Oh, kesini lupa gua. Nah, ntar Pokemon gua aman gak nih level 15? Cok, kayaknya nggak 15 deh, Cok. Nah, nih dia kita kesini, Cok. Lupa gua. Yeah, you're wicked powerful. Oh, please search. Can you tell us how you and your Pokemon? Vitamin. Sayuran aja. Let's go work out. Vitamin, coy. Resurfact, this ground here has broke. Apa? Ini gue ngetes aja sih audionya mantep nggak? Soalnya baru diupdate nih guys. Kemarin kan audio mic gue kayaknya nggak kedengeran ya. Jadi males banget streaming jadinya. Kayak nggak kedengeran gitu. Steroid. Ini si search tuh ini ya, Proton. Ini dia ini kali ya, bersekongkol dengan tim Rocket. Look at things from the bright side. I don't know, heard about they throwing exclusive party right board tonight. Who's going out to party with government official is during the war, Johto Bastard. Gue lupa tahu Pokemon gue. Salah. Level 15 cukup, nggak kuat sih gue nyampe sini. Level berapa itu waktu pakai red ya?
Pokeball nih, awakening. Kita disuruh balik dulu kan? Apa gimana guys? Ini senseless, kudu dihilangin gak sih? Kita main coba jangan pakai ini ya, fast forward. Kita balik lagi nih. Gak ada sepeda gitu bro. Tet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 e. Mana yang rumah dibobol itu ya yang kita dapat dik ya kalau pakai siret? Mana ya? Oh, masih dijaga, guys. Jangan sampai masuk. Udah kan ya? Vermilion with you lah, udah anjing. Kok gue nggak fokus gitu ya guys? Apakah bisa dipakai? Salah. Biar nggak ribet lah. Stealing. Oh shit, gue lupa tadi suruh ngapain, cok. Ini apa, guys? Apa kita masuk ya? Oh, masuk ya? Oh iya, masuk, cok. Nyari Pokemon. Shit, jangan bilang gue lawan si ini. Ribut kali. Anjing Growlithe, cok. Gantilah. Ganti Pelor. Nggak berasa bro. Water gun ya, belum makan. Ini cepetan dia lagi. Please jangan kebakar.
Ay, nggak ada rasanya, Bor. Dilir lagi. Please tahan lah. Ember kan special attack ya, ngapain nurunin defense gue lu. Full fix tetap. Let's go. Water gun. Anjir, nurunin defense parah, cok. Shit, berbahaya. Matilah. Wah, aduh. Ini Pak kudu pakai Firestone ya, anjing. Growlet apa full fix, guys? Gue pengen growlet sih. Buat koleksi lah ya, tip api kayak nggak penting gitu loh. Buat gua. Growlet aja lah. Gak usah kasih nama lah. Will you humor me by having her? Oh, kita nge-heal di sini tuh. Lah jalan anjing. Enggak kan, gue kira jalan anjing. Kita sekalian grinding lah ya. Anjir, langsung dijegat pos. Pokemon apa deh? Nidoran. TP poison ya? Sial, dia punya fokus energi, cok. Ini masih tipe poison ya? Very efektif dong. Coba gue fokus energi dah. Aduh, nggak ada rasanya, cok. DPR dah nih. Ayo maju DPR. Kocak. Undershock nih. DV tebel kali dia. Wis lah. Sabar ya, nggak usah pakai fast forward soalnya nggak enak banget lihat ya. Wah, mati, cok, critical. Siapa yang mau dinaikin adik-adik? Biar dapat duit. Ah, nggak ada ya. Ya, kena racun anjing.
Ah, ini doran lagi, Cok. Tebel-tebel banget ya. Oh iya, gua ada ini ya, kocak. Bisa gua lawan pakai confusion anjir. Nggak efektif, bro. Itu dia, kenapa nggak ada tadi? Nah, gue nedai kayak gitu kan. Yang cewek aja ya, gue udah punya yang cowok. Gak usah. Ini spacernya nggak ada sih anjir lah. Kalau ada spacer enak guys. Wih, udah. Home in Unova. Nah, ini Pikachu ganti dulu deh. Ceng lo di depan. Aduh, pilek gua. Biasa nih kalau pagi-pagi. Sini udah belum ya? Emang gue pelayan anjir. Minta cerify sama gue. Gak bisa diambil ya? Wigglytuff ya? Wah, anjing baik banget, Cok. Kok balik lagi sih gue? Nah, sini ribet dah. Gila, gue udah lama banget gak denger lagu ini. J, maju J. Let's go. Quick attack lucu, weh sakit juga dia. Ih, nggak mati loh. Ya, sun attack jelek banget, jelek. Ih. Wah, gila ya. Ini ngeselin sih, guys. Ih. Ini ngeselin sih. Kayak gini caranya mah. Wih. Wah, anjing. Nggak bisa sih ini, guys. Songong dia. Aduh, Nidoran lagi. Nggak takut sih gua. Ya, kenapa gua pakai Nidoran anjing? Kok tolol sih gue ya? Salah, maksud gue mau pakai ini, warnanya hampir mirip anjing. Nah, ini gue udah confusion, Cok. Mampus, pusing kan lo? Tabok diri lu sendiri lah. Sial, kena lagi. Kritikal lagi. Kenapa pada sakit-sakit ya? Gitu kan naik. Kok nggak ada ini ya? Nggak ada
yang bisa diambil. Sumpah cupu banget guys. Ngeselin batu Sand Attack anjing. Bantai-bantai dulu lah sekali landing ya guys. Tet Nidoran. Nantilah jangan disentuh, bahaya itu. Nih, gue kasih pelor. Let's go pelor. Not efektif bro. Nih, anjir bahaya juga guys. Ya, kena racun lagi, jelek banget. Jelek banget, Cok. Sumpah jelek banget. Anjir. Gua ambil lagi, buat apa anjing? Racun lagi, males banget. Jadi bolak-balik gua. Kok semua pada punya racun ya? Apa sih keluar lagi dah? Cabai jari gua nih. Woi, enggak gitu lah. Kurang gede nih kayaknya deh. Tombolnya brick break. Boleh sih buat si ini. Great ball, oke lu bay. Berry. Beef stick, berarti daging siapa tuh? PK Berry. Lumayan. Cherry Berry. Nggak pernah gue pakai aja tapi kalau kesini ada apa? Loh, ini kok turun guys? Super potion lumayan. Flying in here and Dragonite. Itu si apa champion? Wah, ribut. Jelek banget. Horsey. Ayolah DPR, let's go. Weh, not fairy dong aturan. Ini ada ngaco nih anjing. Kok nggak sakit ya? Lir dong lagi. Shelder, tetaplah.
Dia tipe water kan, belum ada esnya. Bukan ada ya lah. Wih, naik level coy. Pikachu main attack gak jelas banget ya. Oh, ntar kali ya kalau udah dirubah jadi tentakel. Ini lebih ke poison sih ini. Iya gak sih? Oh, apa enggak guys? Wah, gila sih. Ah, gitu aja udah. Dililit gua. Alhamdulillah. Duitnya 60 doang anjing. Mau bantai, bantai lah pakai ini lah ya. Take out dulu. Beri swipe kah? Aja protect cok. Ih, protect bisa 2 kali anjing. Weh, bahaya bro. Bro, udah kali bro. Ye, lucu dia. Weh, udah weh. Wah, anjing mati dong gua. Songong banget ya. Dia bikin merah gua. Wah, nggak heal lagi dong gue. Ingat pintu kedua ya. Kayak ngeteh enak nih guys. Kita ngeteh dulu kali ya. Gue masak air dulu lah. Gerah anjir. Tadi dulu guys. Dah, kita tinggal gue nungguin air dulu. Sambil nungguin air kita lanjut dulu lah, ya kan? Ini pintu kedua ya, 3 kita.
Gila, langsung dijegal gitu bro. Porsi lagi, kita bantai dulu kali ya. Fake out dulu kali. Mudah-mudahan Flint sih ini. Flint lah. Acing enggak lagi. Porsi. Kasih lah, ayo lah DPR. Emang harus dirubah dulu anjing. Baru main special attack dah. Anjir, smoke screen loh. Aduh. Malas. Ambil dong Horsi ini, bagus anjir. Horsi ambil. Tuh jangan. Ya elah pakai miss kontil. Ya nggak ada rasanya bangke. Thunder Wave dah. Ih bisa miss loh. Si anjing itu. Wah nggak jelas. Sumpah kenapa ngeselin ya? Ya ini mah gue nggak lagi cok. Wah nggak bagus nih, nggak bagus. Ada bangke kok. Nggak dari tadi aja gue pakai. Absurd lah. Iya gila, smoke screen mulu nih orang. Kenapa ngeselin ya di sini ya? Iya gila, smoke screen itu 2 kali, pasti 2 kali satu Pokemon. Ambillah Horsinya. Wih gila, nggak bisa diambil anjing. Oh bentar, air gue mendidih.
Cek suara aman. Break aku kasih siapa ya? Nah, anjing Pikachu bisa, Cok. Lucu juga Pikachu bisa break. Baru tahu gua. Kan gua kasih ke ini sih. Lu ribut aja sini lah. Di make kincong lu. Ya Lobet. Kita tes dulu. Kita enjoy ya kan. Kita fake out dulu sekali ya kan biar lucu. Kita Fury Swipe. Sakit loh ini kita. Kucing kita. Stario. Ini Pikachu kita cupu banget guys. Chups gitu loh, Chups. You know the Chups? He is the Chup, you know. Ya goblok. Bener deh. Rapid Spin tuh bukannya ini ya? Gen 7 ya? Pokoknya SWAT Tensil ya? Move SWAT Tensil gak sih? Orang gue pakai special attack, kocak. Naik level karena special attack dia. Sailor Hui. Ntar kita ambil dulu guys. Kita ambil dulu rest. Wah buat Chituru nih. Ada 2 guys. Let's go. Teng. Kita bantai SS aneh. Macop anjing. Kalah sih kita guys. Pipit. Keluar pit. Ini lo sweep. Weh sakit amat. Sakit amat coy. Low sweep. Apa lu karate? Wah gak mati lagi. Bagus fokus. Fly dong. Flying with away. Miss bro. You know the miss? Ambil kali. Masa dari tadi kita ngambil guys. Pak ya pak sini pak. Aduh ada item kali ya di belakang ya. Record dulu. Kalau bisa kita kalahin dulu guys pakai dia nih. Si kucing. Yah miss lagi anjing. Technician gue sakit bro. Hati-hati lo. Sorry to say lo. Lo harus tunduk dengan kucing gue. Scratch.
Ada yang bisa diganti nggak? Nggak usah lah, ini Screech tuh buat ngelepain defense kan kalau nggak salah. Defense reduce, benar. Stop learning lah. Stario. Maju kayak. Stone Spore, Acid. Dia udah ada ini belum sih? Udah ada psychic-nya belum sih? Belum ya kayaknya, ntar pas Starmie ya baru ada psychic-nya ya. Nggak ada habisnya lo nyerang gue mah. Tuh water gunin gue ya nggak apa. Udah gue penuh lagi ntar. Tuh kan penuh lagi. Felder. No. Oh iya dia ada ini nih, bahaya. Tipe S. Oh energi. Wah benar berbahaya guys. Oh shit. Udah kali. Ah bagus. Bahaya. Itu dia yang bahaya sebenarnya. Pikachu kita cukup banget ya, sumpah. Sleep powder. Sleep sama sleep aja lah ya, bisa digunakan berkali-kali. Let's go. Ini nge-lag kan aman. Udah nge-lag lagi. Let's go. Kenapa masuk lagi sih anjing? Bentar. Tuh ada tong sampah guys. Kan hyper coy. Oh berarti kita ke atas ya. Tapi heal dulu. Ini udah berapa kali gue bolak-balik. Ntar save dulu. Gue bikin rokok dulu, bentar. Melin things, you know melin things. Teng. Ayer, suara kapal ya. Sahdu bro. You know the sahdu? Sahduhkan. Teng. Anjing panas banget ini. Sumpah ini teh gue panas banget. Let's go. Udah nge-save, tinggal jalan lagi.
Battle ya, Mas. Oke. Sini kalau ke sini banyak keributan nih gue liat-liat. Teneteng. Kita habisin dulu pakai fake out. Wih, mati tuh. Scratch kali ya. Gede XP, Cok. Kasih lah DPR main. Gak naik level, coy. Dikit lagi padahal. Nyep. Gak jelas banget. Olahraga air. Waduh, honor attack. Lemah banget ya. Quick attack lah. Gitu dong, naik level. Tentakul. Kasih siapa ya? Kasih dia aja deh, guys. Thundershock ya. Let's go. Nggak sakit anjing. Wah, nggak jelas banget. Kena mulu giliran gua nggak kena. Curang aja. Sumpah curang. Ntar kita balik lagi ya. Bolak-baliknya nih. Namanya juga Pokemon lemah. Pikachu, are you serious? Aduh, kita nggak bisa pakai ini nih. Cuman coba aja dulu ya. Fury Swipe. Kesetrum anjir. Udah dong, Pokemonnya habis. Gila, kucing gua. Ya elah, Pikachu gue udah punya, Cok. Kirain yang tadi bagus-bagus ya gak bisa diambil, curang ya. Stardust. Ini mah gue balik lagi dong. Gak ke situ, gue tahu. Kok bawa terus sih? Mati ya Pikachu gue. Sumpah lemah bacok. Dua ya, tadi dua ya. Iya. Ngapain masuk lagi sih kayak orang nge-on? Kakeknya ngajak ribut ya.
Kayak maju, kayak pasti ada sesuatu di belakang lu kayak. Saya ada sesuatu nih. Rata-rata anjing. Record dulu gak sih? Fury swipe. Gua udah die, bro. Berubahnya level berapa dia? Pikachu lagi. Jelek banget. Absorb boleh. Tuh dia punya tail whip lagi. Selin banget. Quick attack gue terus, gue sedot nih darah lu. Harusnya gak berasa ya. Tipe grass, bro. Full lagi darah gue. Lu bisa minggir gak? Sini mana yuk? Oh, maju dah. Gak bisa. Giliran bagus-bagus gak bisa diambil anjir Pokemon-nya. Kan ngeselin. Growlithe nih yakin. Anjir defense gue diturunin dong. Attack gue. Aduh jadi gak berasa, bro. Ya 3 doang. 2 doang lagi. Ih, miss. Gak jelas banget. Ponyta. Let's go. Waduh bahaya Flame Wheel. Jangan kebakar ya. Error. Naik level lah. Salute kata dia. Wih. Wanita gue belum punya ya. Sikat. Nggak usah. X attack. Ntar guys, gue ada item apa ya? Gue malas buat balik coy. Aduh, potionnya cuma 1 coy. Nggak usah deh. Kita bolak-balik aja ya. Gue tahu tuh, pasti ke situ.
Kita balik dulu lah ya, biar full, biar pede gue. Kita ke atas dulu deh. Gue tahu tuh jalan ke situ ntar bakal apa yang terjadi kayaknya ya. Karena gue udah pernah main Fire Red ya. Let's go. VIP. Oh shit, malah ke atas yang bener anjing. Ada di sini ya, Stephen. Apakah gue salah, guys? Golden Age of Kanto. Cable. Lavender in the coming years. I didn't mean to draw unwarranted comparison to the past, but I am willing to understand that your predecessor. How do you compare with him in the eyes of your citizens? Yes, my predecessor was loved by all up until the moment he surrendered from the war, that is. Ini perang ya? Kanto sama Hoenn ya? Apa Johto, guys? Stephen Hoenn kan kalau salah. Pokemon Emerald. Ingusan guys, sorry ya kalau gue buang-buang ingus. I tell you. Gue Samuel Oak. Namanya nama panjang Oak tuh Samuel Oak. Hoenn, oh iya bener Hoenn kan dia. Dari Hoenn. Bener dari Hoenn, cok. Bener dari Hoenn dia. For surrender. I see no mystery in that, kata dia. Trying to make genetical engineered warfare Pokemon around than us at a last resort, but nothing came of it. Under your control, victory was more or less guaranteed either way, kata dia. Some Kanto patriots may like to tell the story different, but that's the truth of Mr. Stone. Well, it was an interesting turn of event. In any case, I have to say, well, I'm glad I could keep you entertained.
No, if you choose me, I'm afraid I have to leave you to some Indigo League business. Cabut doi. Gua ajak ngobrol kali ya. Cabut dulu guys. Save dulu deh, bahaya guys. Ya kan, ntar kenapa lagi gue. Oh, nggak kenapa-kenapa guys. Ntar, ini ada sesuatu yang bisa kita baca kah? Wah, ini map anjing. Malah duduk. Itu cabut ah. Udah kan ya? Berarti kita tinggal cabut aja kan? Iya guys sih. Tinggal cabut aja bro. Ngobrol kali sama ini. Lah udah cok. Terus gue kemana lagi? Kan udah. Bro, udah bro. Creds. Oh, creds. Kita ngambil creds. Tadi ada kayak creds gitu guys. Bentar. Berarti di sini kan? Nah, ini dia maksudnya. Nah, ini dia. Judging by that outfit of yours, I say you're trouble. Soto ya anjir. Judging lo, orangnya judging lo ya. Gue liat lo ya. Lilikov City. Lilikov City. Ribut nih. Wah anjay ribut cok. Lucu juga. Tentakul, oke. Ucir level 23 cok. Ucir level 23. Apa rasanya gua? Tapi dia lemah guys. Bisa mati nih. Ya elah satu lagi kali bos. Tahan. Oke, secret saja. Bangsat. Reswipe. Yes, gonna die. 500 cok. Krabby. Aduh, gue mau pakai dia tapi takut banget guys. Takut cupu anjing. Absurd deh. Wah anjir, metal claw-nya ini bahaya cok. Ayo bisa yuk, menang yuk. Dia mau naikin attack dia. Oke, mati 2 ya. Berarti dia masih ada berapa Pokemon lagi guys? Lupa lagi. Oke, naik level. Let's go. Scyther cok.
Scyther, cok. Aduh, ini mah mati semua gua. Ayo DPR cobalah ya. Mati nggak apa-apa deh lu. Ada 2 lagi. Levelnya 20 anjing. Mati gua. Mampus. Kalau mau mati, ya gak jelas banget. Ih, pinter. Sumpah. Pinter lu ya. Pinter, guys. Wait, nggak kena, bos. Nggak kena, bos. Flying with anjing, sucker punch lagi. Sakit, cok. Please. Ah, anjing, mati lagi, tolol. Punya sucker punch, tolol banget ya. Nih, gue fake out. Scyther, gak usah lah. Nggak bisa nih, guys. Fake out. Kok miss ya? Giliti lagi, cok. Free swipe. Lagi terus 5 lah. Aduh, bahaya nih guys, agility guys. Untung kena. Jangan 2 kali ya terus. Yes, gonna die bro. Under level, no worry. Ih, 80 doang menangnya coy. Sedih banget gak tuh? Mampus. Scyther sih guys, gue sumpah. Scyther bisa fly, gue ganti. Gak bisa sih, seingat gue ya. Scyther sih gue mau ya. Bentar ya. Bu, kagak usah ditutup. Ibu gue cabut, cok. Ngaji doi. Jadi rumah ditinggal nih. Rumah ditinggal deh. Masa termampus.
Lepar. Barang ya dipakai buat nyerang manusia anjing. kita harus fokus guys. Gue belum pernah mainin ini sampai tamat soalnya. Cabut dia ya. Hah? Gimana kita ke sononya? Oh, pakai ini. Surf anjir. Headback. Headback ya? Mission complete kata dia. Ntar guys kita check it. Mana sih Pokemon ininya? Center ya. Sumpah kalau misalkan, aduh please technician please. Sumpah punya technician di ini seru guys. Bisa break deh kalau nggak salah juga. Coba kita lihat dulu ya. Quirky, cewek lagi anjing. Yes, technician, bener. Let's go. Apa nih? Pantes sakit ya. False swordnya gue ganti ya. Mampus. Bisa nggak ya fly please, bisa lah. Sumpah. Gue membutuhkan lu banget ya guys. Guys. Fighter. Apa 20 lagi? Nggak usah grinding lagi gue. Seingat gue nggak bisa, cuman gue lupa gitu loh. Bisa nggak ya? Si anjing not available. Aduh. Cing, sumpah cing. Gue bingung jadinya anjing. Pikachu aja ya kita ganti ya. Males banget gue bawa Pikachu cok. Untuk sementara lah ya. Kita cari Pokemon yang bisa ini deh. Bisa survive. Ini Pikachu nya cowok guys. Cewek juga anjing. Statik juga. Serius. Growlithe. Naif. Flash fire. Berubahnya pakai batu dia tuh. Hardy. Flash fire juga. Flash fire semua nih, gue liat-liat. Gue bawa dah. Cewek semua nih, kayak kos-kosan putri.
sorry nih, gue nggak butuh Pokemon lemah aja. Udah kayak Blue gue nggak sih? DK Blue. Save dulu guys. Oke, mungkin segitu dulu ya streamingnya. Gue ngetes doang sih sebenarnya ini. Bakal nge-lag atau enggak, soalnya kemarin baru update banget gue deh. Software ya. Apa aplikasinya. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah mampir. Sampai jumpa di streaming berikutnya. See you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.